сиздер деле азыр баннерден көрөсүздөр мурунку акыбалдын азыркы акыбалын. Мурун бул жерде эми каркас эле турган да, мындайча айтканда. Бүгүнкү күнү толук капиталдуу ремонт болуп өттү. Hazır, arkasına sıra göstermez. Bir kitapçanın böyle altına balık üstürüyoruz da. Şu camlarına da böyle. Burada da işte küçüğünü. Kamerayla mı olsan bana? Hafta mesela açılıyor. Koytas kapısı bunun dili dağılay kişiler bir şey bulacak. Yasamışlar bakınca yeni bulacak. Şunu çalsın. Жасаса болот бекен, иштесе болот бекен. Эми жакшылап карап иштеткиле мынакей. Саламатсыздар. Иши керек болсун. Жакшы. Наркы бетти кресло var. Терезене баштап калмайсыңар. Правительный кетти. Уже потом. Ben buna yaşlı bol verin kişileke okşaşkan kullayı. Жақсылап қармағылар, жақсылап қармақ. Келген туристерді жақсы кейлеп дегендей. Айлана тегереңдерді таза, көп чөкмеден қармақ. Кубай басып жатпасын. Қанша коттедж бар ма? 30? 30 коттедж. 30 үй білеу ғой, жемдай. Bir коттеджге 2-3 үй білеу келсе olur. 3-тен 4-тен var жүргенсің. Şimdi Doğmaşkanlığı. Neyse kapalı. Bulacaklar taraflarına bakın.